Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabakunda cyane ukaba uri bwa mbere wumvise kino kiganiro ugire subscribe umva kino kiganiro cy'ijambo ry'umunsi ikintu cya mbere kidufasha no kuvuka mu gatondo turiko tura medita ibyanditswe byera tuzobyimenyereze n'umuco mwiza cyane gose bizagufasha kubaho unezerewe kubaho uguwe neza ni ikintu cyiza cyane dusanga ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ikukure kuri umusozi maze mwigiye kirekire dusome igitabo cyo gusura mu byagezwe gutekeka kwa kabiri igice cya kabiri umurongo wa kabiri no gatatu tugeze kwa gatanu. Uhoraho arabarira ati igihe mumaze muzenguka imisozi kirahagije nimukevye mugende mwerekeje iburaruko. Hari igihe ushobora kubaho mu buzima ku musozi kanaka, ku musozi w'ingwara, ku musozi w'ubukene, ku musozi wo kuburanirwa, ku musozi hari umusozi kanaka wo uri imbere yawe, ku musozi wo kubura umwana, ku musozi. Iki gitondo nakuzana inkuru nziza. Igihe tumaze kuri uwo musozi, umaze kuri uwo musozi kirahagije. Niyo nkuru nakuzana ino munsi kandi birashoboka. Umurongo wa gatatu. Some iyi mirongo itatu wumve. Ati kandi ubarira abantu uti mugiye guca mu gihugu ca Kiwanyu aribo bandurutse kuri Esawu baba Iseyiri abo bo bazobatinya uti nuko muze mwirinde cyane timu dandurutse ko ati kuko atazobaha ku gihugu cyabo naho hoba aho gukandagiza ikirenge ati kuko imisozi y'Iseyiri yayihaye Esawu kuba ishamvu yewe. Abari ni bene Yakobo ijambo rya kuribwira barakababwira ngo aje muri Kanani, barababwira ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Iyi misozi muri hose yiwanyu niyo kwa Isayo ya bene Esawu. Iyi misozi y'Iseyiri sigwanyu, mwebwe nimugende. Igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Urashobora kuba umaze kuri uwo musozi imyaka myinshi, ariko dufite Imana izikuranya imyanya n'ibihe. Hariho umusozi Ana yamaze imyaka myinshi adugishira iminsi yose aje gusenga. Umusozi Penina akamubwira amajambo menshi, ariko ari igitondo kimwe uwo musozi wo kutavyara Imana yamukoreye igitangaza. Urashobora kuba umaze iminsi uri ku musozi w'ingwara, ku musozi w'ingwara, ariko dufite Yesu umwana w'Imana. Haleluya. Urashobora kuba ari umusozi umaze mu gihe kirekire. Nakuzana inkuru nziza ivuga ngo igihe umaze kuri umusozi kirahagije. Umva mugende mwegere imbere, mureke makuzunguruka, mwigire imbere. Mwami Yesu agukure kuri uwo musozi umaze mu gihe kirekire. Hari umuntu uri kuranumviriza ubu nyine ufite ikibazo gitandukanye, hari umusozi umaze mu gihe kirekire. Umva sengana naje ufite umutima wizera. Umwami Yesu agukuye kuri uwo musozi. Umwami Yesu agukuye kuri uwo musozi. Reka mbabwire niko ndategura rino jambo ibintu bitatu, amahame atatu atuma mu by'ukuri umuntu ava ku musozi yarariho. Ikintu cya mbere agomba gukora, ikintu cya mbere no guhindura ibyiyumviro. Mu gitabo cy'Abaroma haravuga ngo igice 12 umurongo wa 2, timwishushanye n'iby'iki gihe yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba nizo byiza bishinga bitunganye kugira ibyiyumviro bizima. Bene data, hari igihe Satani atwinjirana akagenda mu byiyumviro byacu, akaguma kumvisa yuko uyu musozi n'uwawe warawuhawe oya hindura uko wiyumvira. Ntiwiyumvire ibyo, wiyumvire Kanani. Ntiwiyumvire kuri ububabare bw'uwo musozi, oya wiyumvire utabagwa n'Imana. Haleluya. Bariya abahungu bagiye gutata igihugu 12, bamwe bazanye amakuru yabo, ariko Yoshua na Kalebu baravuga ngo ya nimuhaguruke tugende. Imana yatwambukije ikiyaga gitukura, tuzarya bariya banakibwa mutsima. Umva ndakwifurije kuja kuri Heburoni yawe, uhindure uko wiyumvira. Satani ntagutere mu byiyumviro byawe, aguma kwereka ibitashoboka, ibitaragenze neza. Imana ntiyogira bino byararangiye. Oya, gukira n'umugabane wawe, kubaho nezerewe n'umugabane wawe.
gukikira ukonsa n'umugabane wawe. Uwo musozi wari umaze igihe kirekire, ndakubwiye ngo uyu ni umunsi wawe mwiza wo kuva kuri uwo musozi ukegera imbere, guhindura uko twiyumvira. Pawulo yabwiye Abafilipi ijambo ryiza, arababwira ngo ivy'ukuri byose, ibyo kubaho byose, ivy'igikundiro byose, ibishimwa byose, ibitanduye, ibigororotse, aba ari byo mwiyumvira. Twiyumvira ibintu bizima. Satani ntaze ngo agire ivyiyumviro byawe uko yishakiye. Oya, ivyiyumviro byawe biganze mu ijambo ry'Imana, ubiganzemo amajambo yo kwizera. Nagutera umubwire ngo ndafite Imana. Haleluya. Uyibwire ngo kurira kwarariye umuntu nijoro, bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Nakubwira ivyiwe uvuge ngo dufite Imana zitabara bayo. Haleluya. Umubwire ngo dufite Imana. Imana yabwiye Mose ngo rindira urabe, igukuboko kwanje si kugufi Mose. Muvandimwe, igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Hindura ivyiyumviro byawe, sana umuntu uri kuragenda. Amen. Icya kabiri, girana isezerano n'Imana yawe. Hari igihe umuntu aguma azunguruka nta nasezerano afite. Dufite ijambo, Bibiliya yuzuye amasezerano ibihumbi byacu. Girana isezerano n'Imana. Abisirayeli barafite isezerano, nimugende, Imana yabahaye isezerano ryo kuvaho. Girana isezerano n'Imana yawe, ugire isezerano n'Imana yawe. Icya gatatu, Imana ikurinda ubwoba. Imana ikurinda ubwoba. Kanani ni igisagara cyawe. Imana ikurinde ubwoba. Hari igihe Satani aguteza impwemu y'ubwoba. Narigeze kwigisha ngaha hakuri no cano ibintu 5 bituma tudashobora kuho dufite ubwoba. Murabizi, ejo hanje ni heza kuruta no munsi. Uzi ico yambwiye, yaravuze ngo imigambi ngufitiye ntabwo ari ivy'ibyago, ni ivy'amahoro. Kubera kugenda n'ubwoba. Satani aguteza ubwoba. Satani afite ikigwaniro cyitwa ubwoba. Umva, ubwoba tubuneshesha ijambo ry'Imana. Ubwoba tubuneshesha ivyanditswe. Amen. Ubwoba tubuneshesha ivyanditswe. Yesu aguhezagire. Ndakwifurije, ndagusengeye, haleluya, rw'Imana ikurinde ubwoba. Umva, yavuze ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Hari umusozi wo mumaze igihe kirekire, umusozi w'ubutayu, umusozi kudasenga, umusozi kutabana n'Imana, umusozi w'ingwara, umusozi w'amadeni, umusozi wo kubura ibipapuro, umusozi. Ndakubwiye ngo ugimaze kuri uwo musozi kirahagije. Haguruka dusengane nawe ufite umutima wizera. Yesu agukure kuri uwo musozi. Data, mu izina rya Kristo Yesu, ijambo ryawe ryavuze ngo tugomba kuva mu mugamba wa bene Esawu. Ku musozi Seyiri, so umusozi wacu. Igihe tumaze tuwuzenguruka ko so wacu, tugomba kuja ku musozi kuco wadusezeraniye. Mu izina rya Yesu Kristo, uduheze mu bushobozi. Haleluya. Wavuze ngo Mana duhindura ivyiyumviro byacu, tugira amasezerano yacu nawe. Haleluya. Tuhindura uko twiyumvira Mana, uturinde umwuka w'ubwoba kwagukigwa kuja imbere n'umugabane wacu. Urakoze kutugirira neza, mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.